Mga higala, may buntag. Alam ko'y ipabot kaninyo ba nga mga pulong? Kasagaran man gud pag naay katalagman, maabot ang linog, maabot ang bagyo nga mga talagman mga higala. Ang mga tao higala, grabe post, mag-post sa cellphone, sa Facebook, mag-post og mga naong sa Ginoo, naong ni Maria, mga bersikulo, pulong sa Dios, nag-post. Grabe, nay mga pag-ampo, unsa na lang klase. May tungod sa pulong sa Dios, di pang post nila kay tungod kay naabot ang katalagman. Naabot ang mga linog ng kusog, bagyo. Diya na dahil sila makasampit sa Ginoo. Sa panahon gali nga walay linog, walay bagyo, walay katalagman, na ang mga tao na puno sa hudyaka. Nakalimot na sa Ginoo. Diya lang makinumdum pag naay katalagman, diya lang makinumdum sa Dios. Sana all linog na lang permente, bagyo na lang permente para mga tao makahuna-huna og Dios sa kinabuhi. So wala man ta nag-ampo nga maglinog, wala man ta mag-ampo nga magbagyo. Ang sa ato lang igsuon ba nga hinaut unta na adlaw-adlaw nato sampiton ang Dios sa atong kinabuhi. No, namatay kanya-kanya nga prinsipyo, namatay desisyon, namatay mga pagpili. Sois manimiya pagpili ginana mga butanga. Pinigsuon kani ako ay igsuon mga pagdasig lang yun eh. Nga dapat adlaw-adlaw nato sampiton ang Ginoo. Igsuon mga pagdasig na ko ay igsuon. Maisugon ko sa pagdasig sa pulong sa Dios. Kay ang yawa igsuon, naningkamot ang yawa igsuon sa pagtintal sa tao. Nga ang tao mahilayo sa Ginoo. Maigsuon nga ato ang dipinsaan ang atong kaugalingon diha sa pulong sa Dios para ang yawa dili maka-atake nato. Muna igsuon atong bantayan sa atong kinabuhi. Nga dapat adlaw-adlaw ta mosampit sa Ginoo. Salamat.